أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصام اللهم صل على محمد بعدد من قعد وقام صل وسلم عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى أهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأرضين وارحمنا واحشرنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم جماعات الحمد لله رب العالمين barcha alamlarning Rabbisi bo'lgan barliq mahluqotlarni tarbiyalab turuvchi Alloh ismi bilan boshlaymiz. Alloh taolaga ko'ngil to'rindan aytilgan hamd va sanolarimiz, shukrlarimiz bo'lsin. Olamlarga rahmat uchun yuborilgan o'zining xalqi adabi bilan bizga misol bo'lgan suyukli payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga aytilgan salovat shariflarimiz, salomlarimiz erishsin. Şavval ayının so'nggi jumasi muborak bo'lsin. İki jumla arasında vafot bo'lgan qardoshlarimizni Alloh taolo ruhlarini shod qilsin. İki jumla arasında dunyoga kelgan sabiy bolalar tavfiq istiqomat bilan kelgan bo'lsin. İki jumla arasında bergan sadaqalarimizni Alloh taolo qabullardan qilsa edi. Amma ba'd biz aytganimizcha bizni hozir endi Şavval oyining so'nggi jumlasi edi. Endi jamoat esingizga tushirasiz kelar bizim ko'p tugul endi ko'pdan tugul bizning Ramazon oyi bitdi. Hayt tirishib tutaydik, tirishib o'qiydik. Ko'plab sadaqa beraydik. Hamda anda da biz aytaydik. Payg'ambarimizning so'zini esingizga tushirasiz kelar bir sharif hadisni. Kim ro'zani tutsa 30 kun, anarisin Şavval oyida 6 kuni tutsa, ol bir yıllık ro'zaning savobini oladi. Ko'z oldina keltiring jamoat. Biz bezorlanamiz. Kishilar endi hozir adam vaqtida tugil 1000 yil yashamaylar. Nuh alayhissalom shekilli 950 yil da'vat qilmaylar. Shunga payg'ambarimizda hadislar bor. Mening ummatimning bir shunday srednigini so'rab olsak, u 60-70 yosh bo'ladi. 60-70 yosh. Şu vaqtda biz hali ko'p masobiy bo'lib kelibmiz. Biz hali ko'p ma'noda ishlaymiz, yiqlaymiz, hali yiqlovni da olsak, biz ishdan bir ilishni yiqlaymiz umrimizni. Shunga ko'ra g'iybatni tirishib ko'proq jirga mana shunday fursatdan foydalanishga kerak. Demak, mana bizni hozir Şavval oyining so'nggi endi ilishi bor. Kim tuta almadı, yaisa unuttu. Koy bir vaqtda iblis şeytanları kişilerini unutup turalar. Biz bunda bir kichkinagina misol yetirib ketira olamiz. U da bo'lsa, masalan, Musa alayhissalom. Musa alayhissalom Hizrni izlagan vaqtda u o'zining yordamchisi bilan edi, albatta. Yusha ibn Nun. Shu Musa payg'ambar bilan borgan Yusha ibn Nun onun yordamchisi. Alloh Hizr alayhissalomni izlaydilar. Albatta. Tag'in bir yuzga kishini izlaydilar. Bu vaqtda bir mucize bo'lib kelishdi. Mana shu bo'lgan mucize bo'lgan vaqtida shu yerda shu Hizrni tobursiz deb Alloh taolo aytdi Musa alayhissalom. Hamda bir vaqtda Musa alayhissalom biz shu yordamchisini aytadi, olib keladi bizga baliq qashig'adi.
күп йөрдек, тырыштык, күпме километр уздык, ашыйсы килә ди. Шуннан соң Юша белән Нун әйтә, "И туктале, мин бит таныттым. Балык бит йөзеп китте. Ничек инде? Пешкән балык китсен." Шуннан соң гына Муса алейхиссалам әйтте, "Менә шуны без эзлибез. Шул вакытны без излибез. Әйдәгез, кире кайтыйк. Шул урында без Хизр алейхиссаламны табабыз." Димәк, менә без үзебезгә карасак, biz беренди мугҗизаны күрсәк, без аны кайчан онытабыз? Абиттансынмы? Бер көннән соңмы? Юк, мугҗизаны без күрсәк, без аны еллар буе искә булабыз. Әле балаларыбызга әйтербез, аныкларыбызга әйтербез, менә шундый мугҗизаны мин күрдем. Монда ике изге кеше арасында шул ярдәмче аныткан шул мугҗизасы турында һәм дә әйтә, "Ва ма ансаниху илля шайтан" дигән. Аны шайтан гына оныттырды миңа ди. Шуңа күрә шул җиңгага җыелу нәрсә ул? Без монда сөйлибез, матур сүзләр, зикр булсын ди. Без аны һәммәбез беләбез. Ләкин шул ук вакытта дөнья мәшәкатьләре, иблис, аны тулары, кайбер вакытта башына чыгара. Туктале. Менә хәзерге вакытта Шәввал айны 6 көнне тотсам, әле өлгерәм дип. Менә иртәге көннән башласак, Шәввалның уразасын тотарга. Хәтта 6 көнне әле эзләп була. Кемдер инде тотып бетергән, Аллаһ Тәгалә кабул итсен. Менә шундый насихатлар була. Һәм дә безнең вагазыбызның темасы инде ул тирә-әйләнә мөхитне саклау, демәк, охрана окружающей среды. Аны без инде шулай шикелле беләбез инде, әйбит. Теге зыян китерергә, күрсәтергә ярамый, теге табигатькә карата хайваннарга, кошларгамы яхшы мөнәсәбәттә булырга кирәк. Кайбер вакытта теге хайваннарның популяциясын да сакларга, кайбер вакытта киресенчә аны түбән итәргә. Демәк, кешене ни бар, кеше бар, табигат белән идарә итәргә. Аллаһ Тәгалә шундый вазифаны куйды. Без бит мәсәлән беләбез, Аллаһ Тәгалә әйтте, "Инни җаилун фил арди халифа." Мин җир йөзендә бер халифаны, бер теге главаны шикелле куям ди. Шайтан шунда ук өметләнә башлады. Туктале, мин бит инде иң күп гыйбадат кылучы. Мин әле нинди дәрәҗәгә ирештем ди. Хәтта фәрештәләр белән монда күктәге яшь гыйбадат кылам. Ләкин Аллаһ Тәгалә әйтте, мин Адәмне җирдә халифа булып итәм ди. Аны анда урнаштырам. Шуннан соң инде иблиснең душманлыгы башланды. Ул монда ачык булды, ачыктан ачык. Һәм дә без аны беләбез инде. Природаны сакларга кирәк, һәм дә аны кайрарга кирәк. Кайбер кешеләрнең бар бит теге законы природы дигән әйтәләр. Юк, ул асылда Аллаһ Тәгаләнең законнары. Беркайчан да ярамый торган, менә природа шулай. Я в природе молюсь дигән, для меня природа Бог дигән. Шулай бар. Без юк, шулай әйтмибез. Без әйтәбез, Аллаһ Тәгалә законны куйды, шул законнарны үтәргә кирәк. Хәтта менә кечкенә итеп мисал гына күрсәтәсе кирәк. Кайбер вакытта без природага тәэсир итә алабыз. Кайбер вакытта природа безнең габәтләребезгә тәэсир итә ала. Мәсәлән, һиҗрәт мәсьәләсе. Без беләбез, инде Мәккәдә мусламаннар яшәгән, күпме мөшрикләр зулым күрсәтсәләр мусламаннарга, күпме басым булды. Димәк, мусламаннар теге башта сабыр итә иделәр дә, аннан соң пәйгамбәребездән, ягъни Аллаһ Тәгаләдән рөхсәт килде, Ясриб, димәк, Мәдинәгә күчү рөхсәт инде булды хәзер. Һәм дә сахабалар күчә башлады. Инде бөтен мусламаннар күчкән иде. Анда инде калды безнең пәйгамбәребез Абу Бакр һәм Али. Әбит, без аны беләбез, яхшы беләбез. Шул вакытта безнең
neşesi var idi. Müşrikler ne dediler? Yarı gittiler iken gitsinler. Lakin şu vakitte Medine turunda şu maglumat var idi. O köbrek vabalı şehir idi. Yesrib diyen. Vabalı köbrek. Anda çok vakitte çuma çıkaydı. Malariya şu Medine'de. Demek infeksiya şeyleri bir kup taralgan idi. Bir kup taralgan idi. Hatta sahabeler de şu şehirge kuşkeç kubisi avri başladı. Avri başladı. Bir katı avragan Abu Bakr avragan bir katı avragan Bilal avradı bir katı. Hem başkalar da. Bunlar 50 katı avradılar. Başkalar da avrıydılar. Hatta halleri bitkeçte Müslümanlar kubisi namazlarına oturup okuy başladılar. Kubisi. Hem de insanlar arasında Peygamberimiz eykeç oturup baskan kileş ikilete ecirgan bulasın. İyi. Demek baskan kileş okusan ecrin ikilete kapkırga kübrek bula. Hem de şundan sonra avraytırgan sahabeler tırışıp avragan kileş bari bir namaz okuydular baskan kileş. Tırışıktan. Hem de indi Vayşa anabızdaydı. Biz ko'chgan vaqtda, hijrat qilgan vaqtda Madina shahari o bek vabalı, болезненный город degan, aytganda bek ko'p hamda болезненlar chegaydi avrular. Infeksionniy болезненlar qandanda bir nachar suv turaydi deydi. Demak, ekologiyasi nachar edi Madinada. Lakin Peygamberimiz bu uchraqda narsagina olib kelmasinlar, birinchi jimishlarni musulmonlar olib keladilar. Birinchi jimishni olmag'achda o'sha masalan, ya finik nomda, bu bizning jiganda olmag'achlaylik. Ya boshqa endi jimishlar o'ssa. Ana vaqtda finik endi o'ssa birinchi jimishlar kimga olib boradilar? Bolalarga tugul, xotinlarga tugul. Birinchidan Peygamberimizga olib boradilar. Anarsin shu Peygamberimiz ani olib duo qilaydi. Allah Teala'dan so'rab, şu jimishlarda bizga barakat bersa, qanday yapmalar? Madinaga barakat bersaydi, yaxshi qilib bersaydi, shunday duoda turaydi. Sanarsin edi bu birinchi jimishlarni eng kichkina bolaga beraydi. Ana shunday tartibli. O'zi de aşamagan. Eng kichkina bolaga beraydi. Demak, bir turishligi bilan, musulmonlar turishligi bilan Peygamberimizning duolari bilan ekologiyasi Madina shaharida o'zgardi butunlay. Mana hozirgi vaqtda aytalarmikan qajda bo'ldi. Makkada ayya yaxshi anda. Degani bir tinchlik tabasin, ruh tinchligi. Jon tinchligi. Tabasin. Lekin Madinaga kelgach nechikdir tinchroq. Baribir nechikdir tegatgan, yumshoqda, ekologiyada yumshoqda. Şu akroşisida yumshoq. Shular tuyuladi. Mana u Peygamberimizning zamonidan bor. Hamda endi u hozirgi vaqtda Yesrib deb atalmay, Alloh taolo ularga shu Madina shaharida bir ism qo'shdi, Tayyiba degan. Tayyiba. Siz eshitganingizdir, abi. Nashid ya Tayyiba ya Tayyiba. Shu Madina shahar turida bir nashid. Demak, narsada bizning hikmati bor. Mana har birimizning agar biz Qur'onga tutinib, sunnatlarni o'tab, Alloh taolo qo'shgancha Peygamberimiz amr etgancha yashasak, Qur'on bilan, hadislar bilan biz Allohga shukr o'zimizni de o'zgartira olamiz. Ham tabiatni o'zgartira olamiz. Shundan foydalanib, shundan ko'p savob olib. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم سميع الدعاء.